Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Myntri jong Sorkar Jilla ubadai pej ya Tnat transport uba sngau bhalang dhar ula Bthah ya deputy commissioner jong ka East Janti Hills district uba FM dop ba unlum da jingelang hakakat pratare ujileo arjar arpho hapdeng gino ilam jong ka joint action committee kabalong ka kunhun jong kinong nya trok na rilom jantia pada kibor penia jong ki Karkhana penmi dobilan kibadan hapo pot usam jong ka East Janti Hills district kani kajing Bthah jong Myntri Tnat transport ya deputy commissioner jong ka East Janti Hills district kalong penweng hi jingkul mar jingmut halor kajing penmana bala penmi dak Sorkar Jilla hop nai kelalengkon mentau snam arjar arpho Lalu menai Januari mi ndem taro tang ba enggak mi ka dor tang don ka jing request na ka transport o ya na ka industries kong may matkala he palat tenaga transporter association bergetrok association kong ba ki dimut pada ni age dor tang ka ban stick ko onde only actually that is the maximum ndut de ka fixed it kada ka maximum kita ada kejengnya semua bakala paramaki ane kilathok application sebagai department baki kuat ni kedui officer tengah nagalengga union kala penduk meneh tinggal semua kejeng kuat ni bagang balai ba menghembu bagi minimum bagi maksimum jadi kata yang muda imat basai udusin suka di bro arden kang bahag ni semua lang bro arden whatever you suggest we will do that from the government side kita ada ka khabde bata kila e muni kila e be kin nilai phailu bro khot kila sa udusin suka deki te khanang ba kisiman sisu kimde ban loss but transporter tungiru bapli kimde ban loss no person man get a good rate for both of them maybe from range from this to this minimum maximum and as of now we are putting in 9 rupees per metric ton per kilometer that is not fixed actually kamu kedega maximum tegi kwa bang babale bu nak soka sa minimum jika tang ni awon ni la sa ngila khot do bisi ki baro ar klub ta de ka ha bi de bi klub bang ni si tegi kwa ni bu sa minimum la sa ke bisi la ong ban bisi ng is ban khot ki baro ar party kin ya singap da ka bi hun lang ji kwa ji ku mo gomen ka de kata kanam kta inun kanam business ke bani imlang kanam ba bapli kin ya long in a good shape for both the transporter side and the cement side ta de ka ji kan ne Mangor kejing keno, mana bakir nak simen beri kimpat dan thobi. What is this 9 rupees mangi ayatang kata maksimum dah. Handai kadai ke bawah makir nama arba. Kad bikin miasa kalau sangat lah khot bisi ki baru ar lagi kena bikin miasa baru ar tu. Tak ada kejing mutu ni. Maksimum it should not go beyond that. Always. Si sebut mendak kumabuk yang baik kali kan. Baik nak buat long chispa. They should not take beyond that. Kata kini saya tu juga nampak baru try nak kamar nak kumpulan. Simple as that. Kuat nak kalian jungi ba, kiburu jungi ba pli kimde ben sa euro, kimde ben long loss. Tawat ba pli kita di cement one investor state tu. Kini yo nong lang baro hari kena kan kiu ekonomi agak state tu ni. Tak ada kah? Kuat ni government. Sebut ada bok mutu sandwich pau. It's up to them. Habajang kami order hey, habajang kami ke business is that. Based on he ban suy ke baik kali tripulation to automatically apply common sense dan jika kam hai dan kam dunai automatically sekarang ginong ai baik kali beli mong yo private party yo government do nala kamai kaji ada kam bah kayo kiyo kamboni haba kam ter kayo dunai that is business